สิบายุเลยวันนี้จุลัยนี่สมนิปริยัตสังนี่สมนิปารุกทอเลนี่อันนี้ตุนาฮิอันตันฟิล MZ ยูโรตะกันอมเมกาให้กันบุลาฮิอัน building ใช้ ไม่เลียนปุยไม่เอามาให้ private building ตัวนี้ตุนจุมาฮิอันelevator install ทีนเตอันทิลตีดานเต vlog กันหันตุมโดนนี่ให้กับบุลาฮิอันอินลังวาล RC David Lalen Kola oma ani he ram tharveng tlangwal ani hey tlangwal fel takani hetiang hian RC construction and elevator farm thade maya neya hun rei taka local pui to sarkar department lamte pon han roya tin private building te po tiang hian elevator tam tak an lo install to alo ni tlangwal line hetiang khopa naro pui thok hi ke ka chuang hrim maya an na tho dan hriat chian chak oma tin helama hianin thalai te poi kan mamo hle donin ka hria aril ruang ai tu na a vei zong te po ti khanin kan in zot chho zelanga hei hela hian kan muang hian elevator han chuk chho na vela kha ta henom chho pur maya hei hi under construction ania sakmek lai ania a chunga han lu te han chuan vel te khala rem chi lova ti chuan current thua ten du thu samin thil ala fel fai tok lova amaro chu a en thei chin chin heta tang hian kan enanga ti chuan tun chu ma hian SR vlog kha ngai nom hu nom tak mai kanon chop chuak le don ania mamo tam takin la om dona tun lai chuan in private building po lian pui atam to chunga chuan lift han install du kha tam takan om to ni khanga khan hei mizo tlangwal ngei mai na a farm siam thatak mai RC construction and elevator service an ni hi in lo bepop vat thin don nia an number an contact number te engkim mai ta hian hei nge ni screen sira hian kan tar lan reng hi helai tang hian biak po thei reng an ni ti kha ka han soi ma sa ni sela a thange ruaron sura in chung lama kan han in suan lut rok zona kan in zot mol anga tlangwal ala ni boka kan in pu lo mai nga David eng tika train ne bulletin le he na hi le kumsang ni som pariat covid ma do tang khanin bul katana hi thok mal de tok mai mo zia chon BTech civil engineer kan ya ke mai ka zirna tang hian ka thian pa kaltlangin elevator hian kalut ve a business a kalut phota ti chonin installation kan ti ma sak ber chu somi lighthouse bungkon somi a sonin kan ti ma sak ber ni tuna theng hian ala tan ve lift suk chhonan sor suk chhonan la mang ve reng ani ta chu servicing lampo kha in khoitel ha le tin tuna hianin ni kum ma sa khanin ko ta Tamil Nadu a phonin ka zuk zer ve chumia chuanin pathum course ani maro chu taksalam siselo na wangin karon sol santa maro chu zele thoi chu katuma technician ni ngei hi kan tum katumani ani mo i khoi nem viu to ngatro sang ni som pariat vela tangai ti chuan hei kumak ral nem vele deu hlek to ni engzat vel nge ni Mizoram a hian siam to le ni elevator hi ni tin mamo alo ni lawatin mi zong mamo hi alo ni che lo na la hi om ve tuna hianin mun som le panhia kan install to tuna installation kan ti tur te nen chuanin mun som paruk vel kan to don ti na ni chu nain nga viu mai ni mo ni pathian zara kan nei ve zel ti chuan ani le a thiam bik a khoi thang bik ni khangai don ani in sak top ne in ang don lo pero khata khanin a thok tur in noi thok tur po khan engeni atimi de wa kha mizo zinga chuan an wawang mai om ve ni tuna hian mizo zinga hian technician elevator technician hi tuma kan la om lova ama saber ni po ka tuma chuanin chu mei ba ka kan thalai te tan hianin mizo thalai te tan hianin kong om bokin ka thia tuna group a te WhatsApp group a te kan om khoma na post atam ma Dubai a te ti khan foreign culture po tam taka om ni chu tiang te ka en chuanin kan khuta ka zuk zir na pa hianin het lampang northeast lampang a hianin zirna te hongila chu tiang khati te ati chu tiang te po chu tun hun lo la kal mei tura te po hian ti kan tum
chu te chuan phalak te kan tumani ole soitur tam taka omanga hita in chung sang he kan lo nanga an lift tuna an siam me ka hi a thei chin kan han enanga ka soita kan khan tuna hi chuna la chuan thei ri lova current thu ate an duangin thila la mumal tok chi lova an siam zo trap to on ya helai tang hian vulkan trana ti chuan an lift lo siam to an lo install to hun rang te po kan thei chin kan en do na Davidana soita kan khan Mizo thalai te tan hi bo chi ni an na hi mina zongina han khoi ngot thei po ni lawa labor po la don se khatiang khoi thang bik te kha Mizo zinga chona lo om le si lawa namdang bok chor te lo ngai le a Mizo fa te hian thalai te hian zirna changi hriang u an ni hi lo be pop ula ti chuan khalam panga ton hriat neih ve cha khatiang khatam takin om donin ka hria tin na tam taka thok to chungin ti khan certificate holder han ni ve hrim official technician pass han ni ve hrim kha adu ani maya athiam na sang em to a btech ani a ti chuan khatatang ringot po khan thil thui tak kha a he to hrim a chu ti chung chuan lift bi ka hian hemi elevator bi ka hian certificate neih ngei kha an tum ani chawa chung chu hun rei lo te a nei chho thei me nga an huai ate po hian training kha an la lak thei don ani ti te po ha han soita ila a thang a te ro ti chuan in chung lama kan chhowanga ta tang chuan kan en kan mu thei ang te kan soi fi zelanga ti chuan ani hian a soi fi bokanga a mi hril te kha kan soi chhong ve bokanga chu tiang chuan hun kan hmang chho don ni a bu nom don a man hla don channel dang en lovin milo thlir zom zel don ni tantril MZU road phei khania hei kong chak lama hian mun rem farhana ta hian he building lian pui mai hi ading ruwa maya hei hi private hospital turania hospital ta nan ti ani ti chuan a construction hi an la zo chialwa rong noi te zual pui hi chun zo to a rong noi moi hi ala ni deuh maya ala ni deuh nei nuai veka chung lampang hi chu ti chuan ta hian hei elevator ta hian ding chho lu maya hei hi David atena an han khoi kha ani a RC construction and elevator service tena an kut chuak thar berani hi hei nan nga khop maya ama mo tan chuan ko thei reng an nia biak po thei an nia kan soita kan khan phone number tarlan a hianin in lo be pop don nia mi biak nuam tak mai an nia ta tang hian in contact anga soita kan khanin mitin hian kan mamo lem lova ama ro chu ama mo hi kan tam ve tiala kan in le lo din te po alo lianin alo ro pui tiala tin tar chak lo le har sat na nei hrisel lo na awang har sat na nei te po kan chung ko zinga te kan chen pui zinga ten om thei chung ho tan chuan lift hi kan mamo chho ve ta hrim maya chung ko tam tak chuan mani in le lowa hetiang siam du hi tam tak an om rualin tin khatiang khanin mamo hrim kan om theia office building lian pui anga te phei chuan eng hi ngei angai ani to a chuwang chuan chunga te chuan department lampang pon an ni hi dora biak ron thei reng an ni a department lam te po hi an lo tinwal to a biak ina te po hetiang hi kan lo mamo zel to maya tar chak lo te biak in ron pan thleng ve trok te khang ho tan te po khanin biak in a han loi han in khom ve chak si khang tan te po khan lift the lo tang kai zel to a chung chu kan din mun ania mamo na sang chho zel ani eng poni sela chung lama khen kan chhowang khi lai tang khian soi tur tam takala om don ani hei na thokan phu suaw maya ela hianin transformer an da dona hen la boi le mai ni he hospital hi hei hospital thata mai helam aizol tlak lama hian om don ani ti chuan helaya hianin an lift khol pui ber mai a thuak bur lai kha kan lu chil don in la mu ngai lo tam tak tu na hian kan en tir don chu ni hei hela hianin kan ko mu du chu ta hian hei ta hian cable a in thung thei zur maya so lai so na lut ta ni a power man po hi asang ve fu don ani mela David en zat vel en kva vel nge man le
tunan mi hian 6.2 kVA 6.2 mo 13 passengers ani a khum stretcher po leng tura duan ani alien hol hle ti na ni chu tro alif polian a box apo kha alien don ni chu tro ole ti chuan hela hian in hei achunga hian in a khol control tu ber khata henom ta ni kan lu man hela hi en lokte vita hi enge ni omji hei omzia chon manual in chan chuana ani ta current lo lova tin backup battery lo lo boka chu tianga chonin lift khalo tang ta se chumi chu hemi ali vara hian heti hian kan kuai thanga chonin lift kha te min te na zoi mo ngen ron chawanga lift kong khar zo na khanin ti khanin kongka kan honga chumi chon in chan chu dan tur chu ani ta emergency le me al thil kang mei thil anga khanin in chan chuana manual in chan chuana ani chu po ni sela ke ni technician lo tan chuan in hriat thiam kha harang renga hei thil poimo tak chu ni phot mai tila hi hei la hian in a khol hi ta hian a om ta ni jon hela hian technician in alo khoi mol boka hela hian hela page he computer hle maya at huak bur berani nge yang karing poni sela david hian min han thil fi le lo ta se helai mi hi hei tuizem tlu ang de ule ka om hi mo hei enge ni kha a motor ania a khol pui ber a lift chuk chona atana a khol pui ber a motor antani chon het lampanga tuna kan technician na a hol lai me ke hi control panel a thuak bur kan ti ve thungan ta hemi mang hianin lift a chuk chona turte chumi floor a chuanin chu ta tang chona kal don ti song kha control song kha he command petu ani ta ni ani mo a programming zong ha ta tang hian song kha a control ta vek ani mo om vek ta lift chumi floor a chuanin chumi height a chuanin floor te po hi loin a san zong hi loin ang lo ve theita chu tiang song chu hemi tanga control a pek vek an ta mo a tum na tur song kha ti chuna ni le han in job tamai mai la heng hi eng company siam nge ni in man tlang tuna kan man hi monarch ani ta a control panel kan man lai hi monarch company anda ani ta a chonin hetilam pangami hi italy company ani vele mo hemi tin hemi ba ka hianin sharp kan neya sharp chu japan company te po kan nei ta mo tuna install call pui anga chuan ti chuanin heta tang hian a chuk chho zong le a programming zong kha hei hian lo control ta ti jong khu lai khuan in hrui a om ta ni khu thir hrui ku tro khu a live ron pot chowa te pot ti thlale a ron nge ni ron hnuk chho le tu ber kha niam khu mi khu chu over speed governor ren ta live hi hemi control panel ina a chak tur ang aya chaka akal khanin hemi governor hianin a speed kha over khama chonin lift kha a breakdown tinan ta chumi chu lift ta thla chak lu tuk kha a break a chonin safety protocol pakhatani alo moderate tinani alo moderate tu ti chuanin helama hian a belt kha omani mo so emi a pot chop ngani pot chuk tu ber kha somi so a hrui pui kan te meya lift chuk so tu ber tu ani somi so ole mutur tama kan soi seng mi lowanga tin atul shran palem lo boka amaro sutilai elevator athuak bor lai he in la mu ngai lo ani kan ringa ke ni pun kan voi khat mu na nia ti hang ka han lu chil rupania an ma ni an ha tho mek lai ani a hei kan vadi boyang reng lek zo ka tu chung vel su thilom dan ani installation ti chung hi rein installation hi atlang puin car ni ve kan mamo thina kan nau te hi car ni chungin in zo thei ma car ni chungin kan zo thea maro chu a cha chung te customization ti chung te hi tem chon hun ngai ve thina thani chungi chon kan zo nge thin ani chu ani le atowem han ti top tang tuna kan elevator install lai hi 13 passengers ania chu tuna hian noi som pariatin kan installa tin hemi bug installation kan ti zo hianin kan in handover zo atanga kum khat chung hi free engkim
servicing kan ti don ta chumi ya chuanin khawl lo chhian ni pon kema nin kan tum sak vekang in replace kan replace vekang mi pui van tlang dam lo om pui tu te dam lo te khang han chuk chho vel na tur kan ni wang khan a capacity liana chu nuai som pariat chawin an complete sak thei a to lem lo hle maya tun la ya mi hau satam tak tan chuan thil to ani lo ti kha han soi tel ta ila ti chuan soi tur hi tam takala oma hemi elevator a hianin a chi rang hi a om ve chuang a tero ve e tuna kan install lai hi traction elevator sen ta traction hi tuna chon lar ber to kan hmanna sat berania traction zia chonin khol na hria ain po khami awang khan traction ani nalai hria pokal ani na wang khan ta tuna hianin tin hria pokal lo chu enge ni hria pokal lo chu outdated do lek to hydraulic ina apam chho angchi hi om ve ta chuan tun hnaya hianin magnet manga lift kaltir tum te hi chu teng te po chu om thar ve le ta maro chu tuna chuanin traction hi man tang lo nan ni ri ole te chuanin aizola chau lo po khopui danga mizorama enge ni in service venual thawani mo service venual sai to la te lung le ya te chuan hna thil te kan installation kan lo te to tin servicing po kan kalpui mek reng boka tin tuna hianin AMC kan tia annual maintenance contract sign turin sai tol CMO te po kanin lekha te po kain thon fel to chu servicing continue turin kan in chin fel le wat chu kan ring concrete so lo hian in install ve thei thawem install the concrete main lo tuna hianin Vivocon Presbyterian Biak In hianin steel structure siam lai me kan neya chung te po chu nakina kan lathir ho tura ngai la chumia chuanin elevator hi tunlai aron lar thar te meila mizo ina avai khatna tan steel structure te po chu kan siama chu concrete main lo mild steel mangin a structure hi elevator shafi kan siamani inform ming hi RC construction and elevator services ti ni ta trom elevator chau khain khoilo top maya ti kha chiang reng maya aminga tang po hi tro construction work in khoi ve tel nual construction nge ni in ti to construction hi in som thum chong chu kan save to ti chuanin thil poi mo deuh chu mitam tak hianin an tho zo lo hian la thina kini ero chuanin voi khata hian na panga ai tam hi kan langai dawa chu kan in chuan ve na lai ni chan chu ha hi ne soila na tha se vil nei la chu kan tumber ani ya tin ke ma hi amma kan soi tong khanin BTech civil engineer kan ni a ke ma hian full time in ka en kol thina ni supervise vek ani le engani in hunan lo le ta tro alla ya chang in amin in khoi tran thei engtin ge ni ta atop thlengin interior designing jong ta in khoi vek ti na em khoi vek the chung design jong ne allai atang hianin ti hianin kan han en puya allai ta kan supervisor ban khur omna lai tu ta kan supervisor kan en puya kan laia ti khanin abula tangin atop thlengin ason lu thlengin kan pui thei ti na ni chu ole a engineer plan jong khain khoi vek sak vek ani mo kan khoi tel sak ngal vek thina kan contract a khanin a tel ngal vek thina ni in som thum chuang in lo sato in som thum chuang kan lo sa ve to ani lak chu khai lawmawm hle maya he ani he an contact number kan soile thina nga asir a hian in ji a hi in sadu tan panchi an ni ti chuan zolo ngong kol ba an du lo an tho khop an tho zo to khang kha an la chau thin chumi ni wang chuan an hna a chaka an hna aranga an efficient em ani ti kha kan han soitel le duwa in lo contact ve don nia chuan kan clear chho zelang hela hian hei RC elevator and services ti a in zia ka hi chu elevator service big khan ni ta ni mo don hei a chung hi a zau tha ang reng khop maya hei zau tha hel hol khop maya zau tha ang reng takani bathroom nge ni tha tok tak tiat vel ang ani mai
chung hi zau tha hel hol takania chuan hel ma tang hian AC ron tho tha ham tur khai lai vel tang aron kal don ni karen ala lo tlat maya a chung poti en thei lowa chuan heng lai hian hei light ta hian an fit moi fel fai khop maya ti chuan helama hian in kan kal du na floor vel kan va me thin na ta hian om ta ni helama hian hei abang helarang roi maya jindal shathi ti te lain siang na sa ni mo heng hi chu sticker vek ania na kinala kho fai vek tur heng hi a chan chu anin hlan tak tak ma a khatia lo ti mel hem palte a om ve thei don awangin an ti hei sticker hi la khok lo mai mai ni hi ti chuan hei helai hi kan thlir lo kong hei kan hanin en chop nok nok a mobile phone light in helai hianin a chung lu ten an floor kal du na lai a han ve mai tur te tin enge ani a hon na te a in khar na te kha om pek ta ni hei helai hian a capacity hi 13 persons ani a kg zariat som riat pali quintal kwa don tho a zo ti na ni a chak hle me he elevator an siam hi ti chuan a capacity hi chu a mang du tu tur ten construction ti du tena an than thei khan som ni 20 persons te 25 persons thleng khan an siam thei ni ti kha soi tai la helai hospital bi ka tan hi chuan 13 persons ani a mi som pathum leng ta hian an install ani tuna hian vai vakon presbyterian ko han biak in kan om le to a hei hall ko ta kan om ani helai hmuna hian steel structure manga elevator an siam te kan en le don ani a ti chuan biak in sak to sa a po khan an ni hian an design sak theia khatiang khan construction an ti sak thei ani installation an ti sak thei ani chung te chu kan han en don ani biak in kan lo sa uai to a lift kan du vele sia riru boi map thin ani tam tak chu khan an pui thei ani ti kha kan soi chuak duwa hei david a thian thian fel hle maya an ron troi om vat me so lai tang to khan an thian pa an ron troi om than hle inga ria tin an ni a thian te mai ba ka hian an chung ten an ron troi om boka a far nu te tin pa te ron kal boka ron in troi om tha voin chu a lawmawm hle inga ria voi kan thil tian ngai thu tak hle mai ti heng atang hian a hriat theia tin ke ni tan po phur om le zol ani ei a thian te kan hmelhriat tir ve hrim hrim ang cheunga david a thian te hi ani hi chu kan soi to a chang tu pa ber kha ni a ti chuan hela hian enga oma ani po hi sumdong mi tho ania dor ani ani mo chu tiang chuan an ni thian ho hi entrepreneur lama hian an ril ru lo siam em maya lawmawm ka tia thalai te tan en ton tla kan ni ti chuan hei kabula hianin emal som tluanga a oma ani po hi hatiang entrepreneurship lama hianin aril ru lo advance em maya hei havels te usha te polycap te tin vigard kan han ti te khanga khanin enge ni authorized service center alo neih chu tiang anga heng company lian pui le company lar tak te pona service center atana an ron thlan khatiang mi khania an ti po hi rule don hian ka ria an tuina lamtein anga a hausa kan maba kan ni ti mayang an ni thian ho hi chu tiang vel chu nin kan ria ka chuang em a an chan chin hi kan soi ve du mai maya ti chuan i ma som tluanga farm ming hi alpha electronics services ti an nia chung te chu kan soi chu sak ve hrim hrim ani chu bona david an thian pan ron troi om thalu tuga lawmawm em a kan soi ve mai ni sela ti chuan hei helai a hianin thir structure manga elevator an siam sak na tur chu installation an ti me ka chu kan muta a hei steel structure ani a helaya hian biak in lian pui maya dinga hemi vai vakon presbyterian biak in hi ti hian a mun ma hian kong puya zuk thuta kong an khu chu dor hlir in a khat ta a ti chuan kok khat kha hemi elevator munatan hian an petani ti chuan an ni hian a thut thia zong RC construction and elevator services kan han ti te hianin a thut thia zong atangin hman la feka
arwa hmanna engkim an ena hela hian aremang an tia ti chuan heng an chut thia zong a reconstruction hi an ma ni vek hian an ti sak le vek don ani hetinga han chut thia hian ruwa tu ya lo tla ruwa tu han tama put tamai te thil om thei ani awang in an ni engineering work e khatiang khoi thang kha an ni a an chut thia zong po an ma ni nan bel puin a reconstruction an ti le vek don ole hei as khuta kongpuya tang khuan e leaf sa khan an ron lut to mai dona pitar putar chak lo nge ni tak salam chak to lo har sat na dam lo na awang te biak ina in khom chak ngoi tam tak an om ve ni khang ho tan khan he leaf thi tangkai don lut tuk a chan chu khu ta tanga biak in khimi kan han kan chung lampang khila ni ta a khami han kal thleng tur chuan step tam tak an zo photangai a ha thak lu tu ka khang kha an chak na ina phato thin si lawa biak ina in khom chak tam tak in khom thei lovin an omani chung te ni wang chuan ko hran mi puiten tul an tia ti hian RC construction and elevator services te hi an ko ta a an ni hian an han siam sakta ni han bi chiang lok teng hei asang chho vui hle maya kan om na lai po hi khu lai a khon khu tuite khu tling puang maya ruwa tui kha alut lo thei lo hetian han ver puak ta kha chuan tun lai ruwa asuna sa sia kan om na lai hi khulai a basement floor atang khuan ground floor atang khu chuan floor khat floor ni floor thum floor lina tun hen kan om meka chuan kan chung khi a floor nga na tur ani ta floor nga na khina chuak don ta ni a ti chuan he elevator hi tlema adang lambik na tur chu a box a khan an valu don ta ni khami elevator chu a khan an valu tanga ti chuan a chhuat na lampang tur hi an lu no lo na lama khan an chuak tlang don thung ta ni chu tiang design te po chun ti thiam veka a tul angin mamawhna a zirin kha tiang khan elevator po kha an ni chuan an ti dang lam maya chu tiang chu ania dang lam big em na lai chu kan soi du ni chu an lu lo na lama an chuak don ti chuan nakina chuan an chuak na lama an lu tanga mo khiti lama tang an chuak lo na lama khan khu tan chuak le dei don khati khan atlang thung don ani chu tiang vel chu thilom dan ania ti chuan hei an structure hi nget le mai ni nget thani hetiang ang steel structure hi in khoi masak aniam hei oi avoi khatna nia khut lampang structure engineer te na tang kopin ti hian kan steel hi kan design na hemi ari na with health thei keng thei tur hian hemi structure bi hi design ani achak na kha ole poni se chunglama khian chove hrim taila khilai khi tual zol kha ni to ta a mo helai hian thil poi mo tak kan han siat thara chu pakhat na Mizo pa siamani mo min ina sa a elevator mamo a construction work khan nge ni consultation firm mo khatiang architect lampang architectural engineering firm lampang kha an ruai po ni mai thei ma se in an han sa a ta chuan elevator taka hi chu midang an ruai du khop mai ma se an ni hi chuan kan soi bel du chu atir te atangin construction a lei lai ma atangin engkim an rom han saka lei lai dan thlengin engkim an en pui veka an ma ni nan lai sak iti to zo kang banan phuna tiang chuan construction work an ti a chuta elevator an mamo chuan an ma ni bokin midang ko ngai mi lovin an siam thei ani ti lai kha poimo ta em ani chu zo pa siam ani mo ten pani le na chuan hei hi steel structure ani tlat concrete building a khami installation vati ani lo steel structure ani pathum le na chuan in sak to sa kum tam tak an lo luwa to khata khan rem chang an vazonga ti chuan ruwa man nan siam puya ti hian steel structure mangin helai hian fel fai takin elevator an install sak thei ani chung te chu hetilaya kan han mu chopania thil danglam tak ani na lai kha kan soi chu sak ni selanga thange biak in tual zol kan thleng chowa kongpui atang kha chuan han sang to tak mai ni tilai hi chu mo ti chuan chumi ni wang chuan dam lo chak lo te tar chak lo te ril ro khereng chuin ko han mi puiten ko han committee hei hi ro manan han siam hi anna chang an hria hi ka tia
lawmawm tak zeta I lawm fe hian tam donin ka hriamo in khom chak si biak in le ko hran ngai na em ngai ngoi tam tak in khom theilo tang khan helai hianin rum han na thate mai RC construction te ne na hetiang anti ho hi lawmawm tak zeta chuan hei ka han bi tha a ko thla voi mai ni sang ngan moya ta hianin an la ron tol chowanga ti chuan tol chuk le thin don in khom kha ol sam to don ni chu hela hian kong kharon in honga hei heti hian pen ni khat le ka ta hianin biak in kong khar khan va thleng to mai don ani mo pitar putar chaklo te khan ti ro khatiang khathil om dan ani ta a capacity a hi eng zat vel nge ni le tunami hi 13 passengers capacity in ta mi som pathum chuan theina tura duan ani achak zong hi quintal hriat le point hriat vel boren don ta mo sulami ne khai oin tiat che don ta tin aspi thi kan lo soi ve sim anga achuk chak zong hi e one meter khat second khata meter khat kal turin chuting khopa chak chuanin chuk chona speed hi ani don ta ni chu a building saktira tanga room hmanna omsa ni lawa hei kan hu veka chuthia chopani ta phu chu dewin in ti ta tin a structure po steel anita kan en masak khateng concrete building a room hmanna omsa nen khan chun hau tak dan a in ang mia don loving kan thia ato violo mo hei hi ni ama mi kha elevator chawin ta tunmi hi chu steel structure nen ni wang hian tem chuna ron to pha ve re dawa steel structure nen avai complete hianin noi som ni panga vel chuanin complete tura kai ngai ani chu tero ko kan lien pa ngai tan chuan a lubok si mo to lo ngai ni kai don mai tero ni olle an na hi la tamem abang ta hi donem done hemi hi tuna hian kan architect in a design meka chuanin HPL board te a hatia tuam vector hi ani la design vector ani ta a design po hi le a construction a siam na la zong hi kemanin kan tum sak vek don ta chu a vai hianin a elevator le hemi a design te a structure kal to zong te hetiang zong a complete hianin noi som hi panga vel chuanin kan zo thein kan ri cover thei don ole ti chuan ani le hei na la tam ang reng khop maya eng ti khun vela ngein zo sak theang hemi hi a installation le hemi atuam zong a hi than hi sung chuan kan zo vek to tura kan ngai ani tak chu manan chak to don hian ka khe khopa hei vai va kon ko hran hi an ti tha hle maya na chang an fia a ko hran mi puipon lomin ka ring poni sela tar chak lo le khatiang dam lo chak lo zok te mai ni lovin man ho thila po leave hi tangkai fm don khula ya tanga step han chho kwal ngar mai kha chumo boi thak ching ka tam tak om don ani he leave hi am inol puipona an man tangkai thei tur ni tura kan ngai dewa ole ela hian hei thil mu nom tak kan han thlir ho le thei ta ni eng poni sela sota bungkon lama lighthouse lama kan kalanga an khoi masak berania an install masak berania ala tha em thalawem rin tlak lawem ti te bok mu cha homa hei mun tam tak an install to a an la ti don chau ani a ti chuan eng poni se soloma kan phei potang tuna hian bungkon venga kan ommeka lighthouse kan ommeka ni lighthouse hian RC construction and elevator services tena an kut chuak pakhat sang ni som pakua a an kut chuak masaberi ti mayang chu company dang te ne na an ti ho khania tuna hi chuna mai na san pai na in dang dei to a hei hi kumrung mela mu to ti na ni chu service rei ve to ang reng khop maya alun map ple maya helai hi han chuan chin ve shima han en pui ve kan du wangin helai huni kan han thleng ani a an lu tan chuaka chu tiang chuan an nge nei hun kan chang meu lova la hian ke ni po kan chuanga a to pa mor bok na ka kan thleng chho tran to don ani poni sela hei tuna hian in kan om na lai ta ka hi chu fourth floor nge fifth floor dai ni a building is sang khop maya khu ta tang ko nei tran dai a ti chuan het ti lai hi kongpui level khani kongpui zol khani ta a ti chuan kongpui zol atanga
อันหน่วยละมาคนฟลอร์อย่างหมดซาแต่ละอมานี่เรียนนะรูมมีขวดเทนนะรูมข้างขัดดำตะกันละอมาช่วงเขาชวนนินสเตปกัลเลมโลเฮียนเอลิเวเตอร์เฮียนมังจังกายเอ็มเฮียจังกายครบไหมวันอินเทงเฮียนินชัดตะกินันละมังกันหันมุปุยเวดูชิมไม่ปนนี่เสกันกูชวังติจวนกันช่วงฉางพูดเงี้ยนี่เบสเมนต์เพลงกันชุกฉางสุดจังจวนที่ตาตัวเพลงกันโชว์เลยอย่างเช่นสมูทดันแต่กันเอ็นจีนแบบริมกันดูนี่แต่เฮียนตัวไหนเฮียน second floor รอนเพลงโชว์เมกะ third floor นี่ติจวนจักทางแรงครบไหมelevator ฮี fourth floor fifth floor ให้กันนะฮีชงกันนะอันนี้ชงกันลู่ตังแค่นี้ฮีอันนู้นเบรากันสุขทับพอตัง ground floor มั้ง ground floor กันเม็ดพอตังดังจวนที่แต่จุงเบรกัดจูเฮ้ six อันนี้ฮีจุงเบรดตัวจังเงินกันลู่ตีน่าดิมั้ง six floor แข่งเอามันนี่ฮีเฮ้ยเฮียนwelcome 8 personsแค่ซิจังสมลีปลียาจวนี่เฮียนจวจักเว้ยเฮ้ยว่าlift ชัดตักไม่ elevator ชัดตักเฮ้ยเฮียนอันเราเนี่ยอันนี้วันกันวล็อกจูหลอกสักเลยอินกับเฮียขีดตัวเตปนหูน้ำอินตีการิงตินสอดจังกายงาลตูร์มะโมอินตำโดนเลยอินกับเฮบุกอันสวยตักอังคารเฮ้ยสกรีนเฮียนกันตาร์ลังอันคอนแทคนัมเบอร์เตอันฟาร์มมิงเตกันตาร์ลังเฮงเฮียนอินโลบีเตียงชวนเบียกนวมตะกันนี่ทบนวมตะกันนี่ตีข้ากันสวยนนเละนี่เสละอัตโตกันให้โดนโตไม่ยังเดวิดันจูลตีเตอันสวยเสละสวยโจกิมเซนตักเทนี่ละว่าป่วยหมอตีจูลเตอันสวยเสละติจวนกันดูตอกโซดอนเนี่ย elevator hi motor ang me hi nia servicing hi poimo mema tin ti vereng ngai ni mo servicing servicing ti vereng ngai tin hemi servicing kan ti that chuanin longevity ani ngala adai ria atharia tin asmooth don boka hei jar kan ti angte hi atlem pha don ta ni chu bi tur chuanin phai tangten sum tam tak sengin tikhanin an chalu thina asing bi te an senga then man te lo ngaya an ti di lo ngaya khatiang angai lo khanin RC construction elevator service hianin servicing hi kan ti theia tin minority a chuanin kema hi min ko me tikhan kan solve me major tak nga da chuanin la theilo ma ila theina chin kan ne khami kha mizoram mi puiten min man tang kai theina tur ning ka sia chu ni me sela ole alom ome soi tur tam tak om the soi kim tak theilo khati kha mizoram a hian elevator technician kan mamawhna sang chho ve tiela tun ma man tum lem lo po khan atul na kan re chho ve tin mi hring kan pung chho zela hun ma ten min dai lova chu bang chuan sang tak in sak te lo nga ya biak in thlengin khatiang khan hall te po khanga khanin elevator kan mamawhna sang chho ani chuta chuan namdang chalu reng maya khati om renga kha a fel ber lova a thei chin ai chuan kan in to del ve ngai ni chu wang chuan mizo thalai ten elevator technician lam hi kan ngai ve na ngai ti chuan hei david ate po hian in RC construction and elevator service po hian tuna tanga hun reilu tuk lawa hi chuan a training te po hi an la conduct thei tura ngai ani a chu tiang chu an be seidan ani ma ro chu thlem ha re talangai ve atiang ti tur chuan mo an hne na tang hian training te la lak theianga thlathum course te lo nia chu tiang chuan in athiam lo kha chu han chor ngot ngai na om si lawani mo khami certificate course an zo to nuwa khan chuan khoi hmuna apo elevator construction a khan roi thei chor thei an lo ni don ta yang chuan in khatianga thiam na an lo nei to chuan foreign kalna chance te po tha ani foreign ava in hlo na chance te tha ani dollar ang zonga poisa wa hlo chu theina tura tan khan mo khatiang thiam na nei kha lo pung chho zelila thalai ten ho ngai ven na chang I hrethar zelang uti kha atop kan in som na ni sela hei abe pop du tan chuan an phone number te an farm hing te ti hian kan tar lang heng atang hian in lo be pop don nia ole khati chin kha tun tuma SR vlog kan ro ti chu thei chu ani